Krashak yokienda musima na wabutokwa hamacha Aven Neba satse porofichile Aginya kutiba uruwena utilele ma Nakukupela di namba fela Aginya kutiba uruwena utilele ma Nakukupela di namba fela Sitobulela ka phone 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 Anigalerkile munatini Mara ubujanitina mkhatile Anigalerkile munatini Mara ubujanitina mkhatile Anigalerkile ufukaja Mara ubujanitina mkhatile Kikubela ni namba Bulela ka phone 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 Akihani na Wena utile lutu mo Akihani na Wena utile lutu mo Nakukupela namba di namba Nakukupela namba di namba Nakukupela namba di namba Nakukupela namba di namba Reto apaga phone 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 Aginya kutiba uruwena utilele man Nakukupela di namba fela Aginya kutiba uruwena utilele man Nakukupela di namba fela Sitobulela ka phone 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 Rito yapaga phone Sitobulela ka phone Sitobulela ka phone Kitlatsara ka muhana Sitobulela ka phone Kitlatsara ka muhana Sitobulela ka phone Nalo wena rito ifele Sitobulela ka phone 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 Nyagibutu awajabasi Kitlatsara ka muhana Nalo wena rito ifele Sitobulela ka phone Sitobulela ka phone Krashak Aven Neba satse porofichile